Pagbasa ti nga santos nga ebanghelyo sumala kan Juan. Nagsiring ni Hesus sa niya mga tinunan. Susumatang ko kamo hintinuod. Magtatangis ngan magngungoy kamo kundi magmalipay ang kalibutan. Magmamabiduong kamo kundi maging kalipayan ang iyo kabiduan. Mabiduon in babayi kon tiparanak pahiya. Kay inabot na antak na haniya pagantos kundi kun natawo na ang bata hingangalimtan niya en iya ginantos kay malipayon na hiya nga may natawo na nga bata nga niha kalibutan. Amo man inidida haiyo mabiduon kamoy na kundi makikigkita liwat ako haiyo ngan magmalipayon gud kamuhin kalipay nga waray makakaagaw haiyo kun umabot na adto nga adlaw diri na kamo mga ngaro haakon bisan ano sumatan ta kamo hintinuod ihahatag hayuhan amay an bisan ano nga iyo pangangaroon haiya haakon ngaran. Ang ebanghelyo han Ginoo. Maupay nga gabi haton nga tanan. Ang kinabuhi ni San Isidro Labrador usa lahiya ka pobre nga mag-uuma. Bisan niya dida kapobre nga mag-uuma, nakadahiya kasing-kasingan baga. Malipayon haniya baga ginbubuhat haniya pagkapobre nga parag-uma hiya. Bisan pa man han iya ginbubuhat, may dagod gihap mga tawo nga binabantayan la an aton mga lihok nga diri angay unta naton bantayan na naton mga lihok ito naton mga isig kasi tawo aton nanay unahon an aton kaugaringon kung ano an aton ada ha aton kaugaringon nga angay bantayan latin aton isig kasi tawo diri kita man himantay kay danay kita ada atonin mga kaawa nga naton kaupod na trabaho na promote din mako ang sweldo diri ito naton malikayan aton kinabuhi iton mga kaawa puro la kita kaawa binabantayan naton ang mga aton isig katawo an ira mga kinabuhi diri naton ginatindiran an aton kinabuhi kay San Isidro haniya pagkamauma gimbantayan latiyahan mga katawhan haniya isig ka mag-uuma nga napapausa hira nga si San Isidro adlaw na nakadtuhan iya uma permi na adlawan nga diri hira maaram nga bago kumatoy San Isidro han iya uma nagaampo ana hiya nasimba ana hiya amo iton batasan naton kinabuhi ginbabantayan naton ang kinabuhi han ibang nga tawo diri naton ginbabantayan ang aton kinabuhi aanhon taman ini nga aton kinabuhin pag upay nga magtrabaho kita nga magmalipayon magtrabaho kita nga magmalipayon nga punuhin pagmahalan naton gin tatrabaho diri kita magunahuna nga kakapoy bayni nga trabaho diri monto ni akong trabahon kay ano nga ginhatag man ni akon kay kun sugad man to naton hunahuna diri naton matutahin aton trabaho ngan makapoy ang aton panrabaho kay may damang kita kasinahon kaawa kung magtrabaho kita nga malipayon wari kita maiba nga ginuhuna-huna bisan ano kadako na atong gintatrabaho magaanay la ito tungod kay
malipayong kita didahan naton gin tatrabaho. Damo didaha aton mga isig kasitaw nga mga kwartahan, pero atong ginunahon nga malipayon na hira didahan ira kinabuhi. Amo itong kasagaran aton nakikita. Binabantayan naton to naton isig kasitaw nga masringta ito hira dato waray ito ra pagkuri mga kwartahan, pero diri kita maaraw nga diri hira malipayon na nira kinabuhi. Sanglit kita diri naton pakilaman ang kinabuhi han ibang nga tawo. Unahon naton ang aton kaulagaringon. Diri kita pinanhimantay kay para didahan natong kinabuhi magmalipayon kita. Kay San Isidro malipayon hiya han iya kinabuhi bisan pa hiya usa ka mag-uuma. Ginpakita niya aton nga iyan aton subaranan nga didahan atong kinabuhi bisan man makuri magmalipayon gihap kita diri kita magreklamo han atong kinabuhi kun anon ada aton ginhatag han Ginoo. Amen. Maginawot ako han gamay ko nga pamalandong. Mayda kita guti ay nga mabaruan.